molo nihatan pertubuhan ari hatu tubuh niatan ari hamatian olodo gabe dua hal na berbeda kita memahami ate dak boto ini do tuh makatai pertubuhan kelahiran do manang na hamatian adong gozol mempersiapkan permatena jangan ia mempersiapkan pertubuhan dong gudang apalagi anak pangguara nih apalagi pahupu pangguara baulak sana melembah haroro ni pasu-pasu iyo kan itu benar molo pala dang diingot amat ulang tahun ni nakta angko persoalan lah tonggo ari hatu tubui mabani ima angko amat tani jebol ulang tahun may upesi betok lesli waduk suarong manah itu ay buah mabay no tuan nabi sana si borahita ay so hiya iba marulang tahun di huta tuan nabi ay sabin lo mangobak o ma ulang tahun na uniwo na hamelus na to ay siya madah gajang umur wala naman lusuni ang babartikia parpudio memang bay koraya honoto daya deh iba na song lawaki ulang tahun pa siya puluh siya honi hola niulus kue ulang tahun nila ima partos na tong malah di si oli rohana na ber ulang tahun na neng dohono ku ima tamu nih hape tabi reng mah bagaimanapun pintarnya ilmu pengetahuan kematian pasti datang dan mungkin dia bagaimana isi manang bohabe jol menjaga hasehaton na dan naga biat batu ibana hamatian ini manang dabo hape kali ini jol menjaga hasehaton na hidupnya juga pasti akan berujung kepada kematian itu sendiri. Itu benar dong nama lo mandokon memang sahih psikologi no paetima na mikiri hamatian. Kiri maksudnya. Molo mati awan non mulai na mata amelusu. Ay baset to si mati-mati. Itorin na do. Hape sebetulnya amat taingay para di diri na to hamatian ni. Si anak tasyak kangani songonom mabay. Ay tak mati do beho si torin na mato. Ujung mah mati mak tak saya bibigi manang Cala mereka mau aus saya upai ngodon dah. Gabi olo do burju hita manaringoti na mati daripada manaringoti na mangodu. Setabi jabuon. Isi mah yang adohi. Aus utung adoh halak na porsi yang adohi dah. Tulang lewa sumber setabi ho. Iya na mati taringoti ho mersetabi ho. Tanga dong be hubungan ni na mati tu na mangodu. Selesai. Lo jangan itu